Ka go le lengwe kgwedi ya go feta go begilwe gore batho ba 205 ba na le COVID-19 ka profenseng ya Limpopo. Kgweding ye ya Mei palo ye e oketšegile gabedi. Go le bjalo profense ga se ya tšwa e hlaselwa ke lephutho la boraro la coronavirus. E fela bahlankedi ba hlobaetšwa ke palo ye e oketšegago ya diphetetšo ka mafelong a bjale ka Thabazimbi le Modimolle. Ga re ka lebelela mara masepala tša o tshwana le Mokgopong Modimolle masepala tša bo Thabazimbi re setse re le mo bo 40 kwa. Beng ba dikgwebo tše nnyane ba hlobaetšwa ke gore palo ya godimo ya diphetetšo e ka baka gore naga e boele gape go melao e boima ya taolo ya kiletšo ya mosepelo. Rena ba bang re lebetse mo tabeng tša mabjala ya gore rekiša mabjala re tile ka mabjala ga botse mo kgwebo tša mabjala seo ra re a o tomba le fetofo le possibility ya gore ba kwalela ke re go nbele ge mebereko e kwaletse go tlo reka mang go nbele re rekiša makwinya mo at least re kgone go kry-a something yana re kgone go romela bana dikolong. Go sa le bjalo tona ya merero ya selegae ngaka Aaron Motswaledi le kgošigadi Manyaku Thulare wa setšhaba sa Bapedi ba hlabilwe moento wa COVID-19.